kaže da vam ispričam nešto. Postoji jedno malo more na kraju sveta. U njemu žive male ribe i rastu male alge. I šljunak je manji nego što je uobičajeno. I lađe su male koje ti more plove. Prema tome i ljudi su mali. Tim morem i tim ljudima upravlja njihov mali kralj Puša. Kralj Puša je još živ. I koga ne mrzi da ide na kraj sveta, naći će ga kako sedi pored mora i zamislite misli. Kad bi postojala zemlja Alabamija, njom bi vladao kralj Alabama, koji bi sigurno imao sina Alaba. A Alab bi imao sestru malu kao zrno bisera. Sestra bi sedela pored prozora i plakala. Brat Alab pitao bi je zašto plače. Ona bi mu rekla, zato što se nikada neću udati, jer sam mala kao zrno bisera. Na te reči brat Alab napisao bi pismo i poslao kralju Puši. A na to pismo kralj Puša obukao bi najlepše odelo i pošao da isprosi tužnu princezu malu kao zrno bisera.